omujweto rwa mukuru w'ihanga habwo rurembo rwa Mbarara Catherine Helen Kamwine niwe yakurura urukiko rukandogu yakabukira abakuraba ahabwo gukora binkwatire ki lack of sensitization hamwe na monitoring nicyo kiri kwita projects za government konkebyo turiyo tugezaho koreka ngo twagumantwika muntu ntwika divisions ntuma ntuza wards kureba ngo abantu ekintu ekyo bakira bamuje ni manyango abantu bona nibaba batakashirwe ekigambo ekikubara kukira batakatungire ningaha ekigambo ngaha cyahurwa mbunonga noza kugira tuzamuzindaro steklaka ninga meya ninga RDC on the microphone explain so explain no kujena na statistics zanje kurabiro mumpaji ya katane ya parish development model ebya karmagezi hamwe no kuchondoza government neyo kukozesa project eji okujanjaza omurango gw'ombantu tablet says turi omurembe gwa technology ningashi ogwa karmagezi ahitwine ku chendeza abantu kugenda nempapara so buri information yona eyor kwetenga omuruka kumanyama kagarumu nabakora ki nabahinga ki nabasharura ki abantu abutuhire sente za PDM okuba kuza kushashura ejo information yona esheme kuba ne bakaptured ningashi ne kwatwa aba town agent omuwards zabo na naba PDM chairpersons bakukozesa tablets ezabahebwe rizo town clerks through your city clerk I want data on PDM every ward I want data. Actual data to ghosts. Timbenda ghosts. Emuzumu tutukuza ujeteke ije. Because kubarajira ngo hapana ntuzaka ba parading. That's what I did in Ruero when the president was asking about NADS. Arhaba tunjira za NADS. Esiona jamuneda. Ntemu mtu mukubimani. Na yakata botwa parading. Twamjenga excellence twitirize tubakushomere. Batsi mbarenda tukashumana mugamba tabs 50 nizo zahabwa abakuru ku rugo mu ward za 23 za Mbarara City okubahwera okukora kurunje emirimo yabo omukongera kuteka enkora ya PDM mu buteka wanu twetenga accurate data twetenga enamba y'abantu twetenga kumanye bine okugira ngo tubase kuba planningira je so okorecho nicho government erigire kabaha tablets kubasa kugira ngo bazikoreseje obwa Mbarara City yasya billioni 8 miliyoni 500 zeri kugabo mu 2023 kandi nabo kwezindi billioni 1 miliyoni 500 omufeze rukurataho ahabwa TV West nde era akiza